Katwongere tubahe ikaze mwebwe bakunzi ba ruhago ndetse n'abadukurikira ku mbuga zacu zitandukanye. Ubu rero gana iyi ni Junior ya Gicumbi, mu mwanya muto harimo Junior ya Gorilla FC. Iyi ni Petit Stade Nyamirambo, nk'uko mubibona bari mu myitozo shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Amakipe amwe n'amwe akomeza kugenda yitoza yitegura shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Hagaragayemo abakinnyi bashyashya ndetse n'impinduka nyinshi cyane muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Rero imaze iminsi isubitswe, mu gihe gitoya muraje mwongere mubone shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda iryoshye. Aha rero ni Petit Stade Nyamirambo, muri kugenda mubibona ko imyitozo ikomeje kurimbanya hitegura imikino ya Alelo Tour, aho amakipe azagenda yesurana mu cyiciro cya kabiri. Aya makipe rero haganjemo junior z'abatoya batarengeje imyaka 19-18, izo zari zirimo zitoza aha kuri Petit Stade Nyamirambo. Rero shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda bisa naho amakipe amwe n'amwe yegeranye benshi mu bafana ba Rayon Sport, bafana ba kipe ya APR FC. nk'uko bamwe babizi bavuga ati igikombe turi kugikozaho imitwe y'intoki. Ati bamwe mu bafana ba Rayon Sport ati ubu igikombe kiracyari cyacu, abandi bakavuga ko igikombe ari icya APR. Rero biba bitangaje kubona habura imikino itari myinshi cyane, ariko tutaramenya ngo ese igikombe kirerekeza he, cyangwa se ni iyihe kipe igomba gutwara shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Rero benshi batekereza ko nubwo shampiyona yaba ibura umunsi umwe kugira ngo isozwe, bidashoboka ko ikipe ishobora gutwara igikombe. Kenshi murabibona nko mu mashampiyona y'i Burayi ko ikipe iburusha inota rimwe indi, ariko ikagenda ku mukino wa nyuma ikaba iratsinzwe, indi ikaba iraje itwaye igikombe. Mu Rwanda rero bikomeje kugorana, aho Rayon Sport na APR zikomeje guhatana. Kugeza ubu amakipe amwe n'amwe yarangije kwisanga ku myanya ya nyuma, amwe n'amwe arimo kwitegura kumanuka mu cyiciro cya kabiri, andi rero ahatanira igikombe cya shampiyona. Ariko nk'uko mubizi, benshi batekereza ko hagati ya APR ndetse na Rayon Sport arimo imwe igomba gutwara shampiyona uko byagenda kose. Rero aha kuri Petit Stade Nyamirambo, nk'uko muri kugenda mubibona, abenshi iyi ni Junior ya Gicumbi ndetse n'ikipe ya Junior ya Gorilla zari zirimo zitoza hano kuri Petit Stade Nyamirambo. Rero hagenda umutoza wa Junior ya Gicumbi ari kugenda ashakishamo abafite impano bashobora kuzakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere cy'u Rwanda. Hano harimo abana bazi umupira cyane barimo kugenda bitoza cyane ko shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda ikeneye abakinnyi benshi kandi beza bazafasha ikipe ya Gorilla kuba yakwitwara neza muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya Gicumbi nayo ikaba imerewe nabi, ariko nubwo imerewe nabi, Junior yabo harimo abakinnyi benshi cyane, benshi bashobora kuzifashishwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Aha rero muri kugenda mubonamo abana bitoza bazi umupira, harimo ndetse n'abarimo guteganya kuzamurwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Aha kuri Petit Stade Nyamirambo rero hitoreje amakipe menshi kuri uyu munsi, ariko higanjemo aba Junior ya Gorilla ndetse na Junior ya Gicumbi. Rero aha kuri Petit Stade Nyamirambo twahageze dusanga Junior ya Gicumbi irimo ivamo, nk'uko mubibona Junior ya Gorilla niyo yakurikiyeho. Abasanzi barimo bavamo bajya ku
kuruhuka, ariko mu kuruhuka hakazamo Junior yindi. Abenshi rero bitewe n'akavura kari gahari katari katumye abantu babasha kujya mu kibuga nyine ngo babashe gukina, Junior ya Gicumbi ndetse n'ikipe ya Junior ya Gorilla zitoje igihe kingana n'isaha yose, ariko bitewe na motivasiyo nyine abakinnyi baba barimo ndetse n'igihe baba bamaze badakina, hagaragaye impinduka nyinshi cyane kuko abakinnyi bamwe na bamwe ntabwo bigeze bagera kuri Petit Stade. Ariko umutoza wa Junior ya Gorilla yakomeje imyitozo, akomeza atoza aba bana, cyane ko ateganya kuzavanamo bamwe bazagenda bafasha amakipe mu cyiciro cya mbere cy'u Rwanda, kuko iyi shampiyona nk'uko mubizi icyiciro cya mbere iragoranye kandi ntago kujya kuyibasira nyine ukajya gukina shampiyona y'icyiciro cya mbere. Harimo abakinnyi benshi bagenda bavunika, bamwe bakabona amakipe bakabatwara, ugasanga abakinnyi bamwe na bamwe nyine babuze uko mu gihe bavunitse uko hari abaza kuba babasimbura. Tubare nk'ikipe ya Rayon Sports, murabona nk'uyu mukinnyi wavunitse wabo Muhire Kevin, mu gihe yari yavunitse mwabonye igihe yamaze nta muntu umusimbura ku mwanya wiwe. Harimo abakinnyi benshi baza bagakina ku mwanya wiwe, ariko ntihagire ubasha gutanga ikinyuranyo kingana n'uko we ibyo yakinaga byanganaga, kuko Muhire Kevin yabuze muri Rayon Sports. Mubona ko impinduka zabaye akenshi iraza ikanganya, ubundi ikaza igatsindwa. Abenshi rero batekereza ko kuba ikipe ya Rayon Sports yatwara shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda bamwe baracyabyemeza, ariko abandi ntibemera ko ikipe ya Rayon Sports yatwara shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Ikipe ya APR FC, benshi mu bafana b'ikipe ya Gikundiro cyangwa se abafana b'ikipe ya Gitinyiro bakomeza bahakana bavuga ko nta muntu n'umwe ushobora kwemeza ko igikombe ari icya Rayon Sports, ariko bamwe mu bafana ba APR bavuga ko 100% igikombe bazagitwara, kuko iri nota rimwe riri kugenda ritanga ikinyuranyo hagati yabo bose, ntabwo ryatuma ikipe ya APR FC idatwara igikombe nk'uko muri kugenda mubibona. Shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda rero mu cyumweru gitaha irakomeza, ariko isa naho iri kugenda isozwa, ariko ihatana hagati yayo na APR FC na Rayon Sports riracyakomeje, kuko ubu bamwe mu bafana ba kipe ya Rayon Sports ntibaremera ko igikombe bagitakaje. Aba APR nabo ntibemera ko igikombe bashobora kukireka, kuko inota rimwe riri kugenda rirushwanya hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR, ntabwo ari ryo ryatuma ikipe ya APR idatwara igikombe. Aba Rayon Sports rero bavuga ko igikombe kigomba kujya iwabo, kuko dore ko hashize shampiyona zirenga 3 nta gikombe cya shampiyona batwara. Aha haberaga imyitozo rero muri kugenda muhabona ko ntabwo ari muri stade Nyamirambo, ni Petit Stade, aho aba babashije kuba bitoreza ku masaha ya mu gitondo kugira ngo bakomeze bitegure shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Ariko muri ako kanya hagaragaye umutoza wabo, muri kugenda mumubona mu kibuga hagati, ariko akagenda avuga ko ashaka abakinnyi bo kuzamura muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ikomeje gucuruza abakinnyi benshi, bamwe basohoka mu gihugu cy'u Rwanda bajya gukina hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu bihugu byo mu mahanga bitandukanye nko muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Ariko abenshi umutoza yaje kutuganiriza ko ashaka kuzamura abakinnyi azajya acuruza ku mugabane w'u Burayi muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Rero aha hari abana benshi batangaje bakomeje kugenda bakora imyitozo yamaze amasaha hafi 3, kuko ikipe ya Gorilla Junior ya kabiri yamazemo isaha n'igice, ndetse n'ikipe ya Junior ya Gicumbi imaramo indi saha n'igice, ku buryo ki bose babashije kuba banganya igihe nyine bamaze mu kibuga, kugira ngo bose baze kuba baringaniza amasaha kugira ngo bakomeze bitoza.
Biteganywa ko shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda mu minsi mikeya iraba yagarutse, ariko amakipe amwe n'amwe yarangije kwisanga mu cyiciro cya kabiri, andi ahatanira shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Zimwe mu ikipe ebyiri zikomeje guhatanira shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda hano harimo nka Rayon Sports na APR, zo urugamba ruracyakomeje. Abakinnyi bamwe na bamwe baravunitse, abandi bari kugaruka mu myitozo. Rero shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda aho igeze iraryoshye. Bamwe mu bakinnyi barimo kugenda bayivamo, abandi bakagenda baza muri shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu bafana b'ikipe ya APR bavuga ko iyi shampiyona bagomba kuyitwara uko byagenda kose, abandi bakavuga ko shampiyona y'igihugu cy'u Rwanda igomba gutwarwa na Rayon Sports. Rero aha kuri Petit Stade ya Nyamirambo twageze tureba imyitozo ya Junior, tubona bamwe mu bakinnyi bagomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere, tubona ndetse n'abafite impano zitandukanye hano bakomeje bitoza. Bamaze igihe kitari gito bitoza tubakurikirana, tuza gusanga Junior ya Gorilla uko byagenda kose harimo abakinnyi bamwe na bamwe bagomba kuzamuka muri shampiyona ya mbere y'igihugu cy'u Rwanda, kuko abakinnyi bamwe muri kugenda